Image Powder Yangi quite Kibipo, Tam Commander Anok Sabre Krumzeli. Nasiki, Moro Powder. Sadar Barbai Patilgi, Sahi Sam, the Kutam Suma, Mahokumon with Puni Singuna, National Unity Day from Paco Play. Sumangila, Ide Paki among the sea, premise of the play. Matin say the Patukadava election Sida, DJP or in a card of Evan Trato Kaki, Mammy Yam Tokyo Hina, MPCC President and Lokena, Odo Play. Lodena. India Act is policy among Manipur Highway Hiramda, long ago public discussion among Patok. Mapung Paulo will see. Levakasida, Iron Man of India, Hanakang Lake Hidrava, Sadar Balpai Patil, Sahi Cham, and Putarushu, Mapu, Common Mipu, Nixing Duna. Nasi, Levakasida, National Unity Day Thorum to 2021. Rashtriya Ekta Divas Numit Palan Tori. Thoromasi Legam Sinduna, 1st Battalion Manipur Rifles Ki, Parade Ground, National Unity Day 2021 Ki Palan Tokre. Thoromasi Chief Guest, Point Chief Minister and Birena Saruk Yaki. Nasiki Thormi Manumsana, Chief Minister Singuna Thorum da Saruk Yaki was Sing Galoina Zati Yamat, the Oivagi Wasak Lovina K. Lorena, Chief Minister Marching Contingent Mapangi, Marsh Porski, Salamisu Oki. 8 IRB Deputy Commandant KH Robinson MPS na Parade Commander Oikiva March Past Parade Aduda Yaukiva Contingent Singdi BSF CRPF Combined Manipur Rifles Male Manipur IRB Male Civil Police Imphal West Male Civil Police Imphal East Male 9th IRB Mahila Contingent NCC Boys and Girls Contingent ni Thromdura Wangaladuna Minister NBN High Amatoy Hivasi Thong Maraba Amagaga Kai Kunaba Bhab Tanaba Amadi Sakotaba Data Porpangani. National Unity Day na Equid the Piva Pausel di Levak Asida, Tongan Bak Culture Madi Tradition Gi, Musing Lebusu, Equigi Unity, Integrity Amadi, Security da Naction number, Lebata Akan Bazatium Semungani, Maramasina, Equid Punamana, Lebaki, Integrity Amadi, Unity Nagabagi, Wasak Lominer Sea, Hiberlana, Asigumba Zati Goeba, Torum Singa, Lengaki, official singer Sumsu Swedana, Yaminamasu, Sinistrana, Piltoki. Nasi Thorongi Mawina Simistrana motorcycle rally ama Hapta Kanzibunda Gilam Taki. National Unity Day 2021 Gamari Lena Lamthaki ba motorcycle rally adu Manipur Police Department Senmani. ADGP Clay Khosai DIG Kamai Angam Romanus SP Kaksing Victoria Yankomna Singkiba rally adu National Unity Day gi Paujil Puduna Sataga Mau Get Lamthung Gani. Tungan bakal kami started from the motorcycle rally aduda. Api gani tungan ba kalau kami started from the motorcycle rally adu saruk yake. From the semester na tungan ba rider group singda rally the saruk yabagi certificate su yentoke. Ngasi from the Yas Minister Lepo Hawkip Education Minister S Rajan Tribal Affairs and Hills Minister Mojagin Walte, Agriculture Minister O Lukhoi, CAF and PD Minister T.H. Saitibata, Manipur Pollution Control Board ki Chairman L. Radhakishore, Manipur Building and Other Construction Workers Board ki Chairman Ais Dingo, MLA Y. Irabot, Chief Secretary Dr. Rajesh Kumar, DGP LM Khapte Amadi Atay Civil Amasung Police ki Officials Yusuf Yaki. Sinkut Mijogi Singi Mahimaron Lopagi, Lorpagi Kumay Amawa, Kut Kubaina Lapuda, Manipur Semester and Briana, Manipur Miabda, Todona, Sin Kuki, Mizoichin in housing the Yapa Pausel Pirakli, Semester Pauselda, Kut Natraga, Sawang Kut Kubaya, say Kuting in November Tang Amada Pantoknari. Kubaya say Mahimaron Lopal Loibagi Amade Mahimaron, Marankain Pibibagi, Shobu Kurumzaduna, Pantokpani, Kubayasina, Shed Asida Minariba Council, America, Masimana, Oibagi, Nuxinabi Maridu, Hannah, Cecil Galani, Heidi. Manipur Governor La Ganeshan Su Good Festival 2021 Lakpada Manipur Labor Cookie Sin Bijo Chin in housing the Yapi Positive Pirakle.
Governor की पाउजेलदा कुट फेस्टिवल असी कुकिसिन मिजो कांगरुप की लौरक मतुंग पांगथोकपा ख्वाइदिंग चावल कुमई अमने कुमई असिना जाति बिजाति धर्म की खेनब लेतना इंगना सिंगना अमटोइना लेमिनबगी खुदम अमसु ओइरी कुट कुमई असिना स्टेट असिगी मिपुम खुदिंगपु अमटोइना कॉन्सिंदुना स्टेट असिगी मिपुम खुदिंगमक चाहतपा नुवाई याइफबा पुरकपा ओरिसनो हाइरी COVID-19 लाइचत असी मालेम संदोकपा लेप लेट्री पैंडेमिक असिदा हौकिबा पुंग कुनमरिदा मणिपुर मियो हुमदोई नौना कोविड पॉजिटिव ओइबा थेनखरे मियो अमना लेखिद्रे पुंगफम सिदा मियो लिसिंग अमगा चाट्रुक मरफुक मापन टेस्ट तौखि मदुदा मियो हुमदोई पॉजिटिव ओइरमदुना ngasiगी कोविड पॉजिटिव ओइबगी चांग सादा 3.3 लेखि स्टेट असिदा पैंडेमिक असी हौबदगी ngasi फावदा मियो लाख अमगा लिसिंग कुनगा हुमदोई चाट्रिक कुंठा माथोई कोविड पॉजिटिव ओइबा थेनखरे मियो लिसिंग अमगा समापन कुनाथोइन लेखिद्रे अदुगा मियो लाख तरा हुमदोई लिसिंग हुमु तरेट चाट्रुक हुमदा हुमदोइना कोविड टेस्ट तौखरे काकिंग डिस्ट्रिक्ट की ओइनदी हौकिबा पुंग कुमनरी असिदा डिस्ट्रिक्ट असिदा हांगलिबा कोविड टेस्टिंग सेंटर सिंगना मियोई तरा तरु कोविड टेस्ट तौखि पॉजिटिव ओइबदी याउखिदे मियोई सिंगदु लेंगा की टेस्ट तौफमदा मियोई निपान जीवन हॉस्पिटल अमदि इमा हॉस्पिटल दा मरी टेस्ट तौखि हाइना डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर कक्सिंग डॉक्टर केशव सिंह मोयरांग थेमना थादरो पसेरलमन हाइरे मणिपुर लेंगा की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एस की तेंगबा लोइना सुमांग लीला प्रोडक्शन कमिटी ने पुथोकपा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दा युमफम ओइबा सुमांग लीला इदि पाकिदमक ngasi इबोयामा सुमांग लीला संगलेंदा प्राइमरी शो पुटख्रे लीला सि संगराइबा आइबा रंजित निंगथौजाना इबनी अमदी संगीनाटक एकेडमी अवार्डी सौराकम हेमंतना लमजिंग लपटाकपने अथोइबा मिथुंगना सरुक याखिबा एजुकेशन मिनिस्टर एस राजेन हाइखिबदा एजुकेशन पॉलिसी म्यामदा अमदी महरोई सिंगदा ममुटाना खंगनबदा सुमांग लीलाना छिना सुमांग लीला की मेडियमना चावना कानबा पीरगनी हाइके ह्यूमन रिसोर्सेस चाखत लबा मतमदा चाखत पनमदम अमा ओइगनी हाइबसी गी मखादा मिस्टर एन बिरेन सिंह की लिसिंग मखादा हौदोखिबा स्कूल फगदन सि मिशनना ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स सिंग मसक खंगदोक्तुना मही तमहनबा हौख्रे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दा यावरिबा मसाक सिंग सिना महरो सिंगबु मसा मरमदोम लेप ngamlagani masina mapung phaba mi amam oibada sauna mateng organi haike ngasi gi throm da letpo hawkip minister yas olukhoi singh Mr tourism M Hare Krishna Singh IS commissioner education amadi L Nandakumar Singh na mathangsina throm mapu amadi akhanaba mitung sing waina saruk yake Lions Club of Kaksing Greater District 322D na sindurangasi Seska Public Hall nithau lekaida aikoi miyam gi maraktagi khara hena sotrana leiba Kaksing gi ward tagi khangatlaba mi humdrada hunger relief ki campaign gi saruk ama oina seng ki tara yanthokre hunger relief ki campaign oina makata na su sathagi gani haina Lions Club of Kaksing Greater gi secretary M Maghona Phongdrok lei ngasi seng ethopi from da Lion Dr M Rajkumar President Lions Club of Kaksing Greater Lion and Magho Secretary Lions Club of Kaksing Greater Lion and Munan Maitai Lion and Premananda Lion and Sir Kumar Amadi Lion case no one singba Miyakyasu Sarvyaki State Asida Hosik Paliba BJP na Lusingba Lenga Asina Miam Tabak Yamna Tawa Amadi Miam the Yava Lenga Amani Haina Kanjaba Oilbadi Matang Sahida Pangro Kadoriba election Asida BJP gi Oina Kava Gamgadava MLA Tararuka gi Maming Miam Mangda Loktuk Piu Haina MPCC ki President and Lokena Phongdrok lei Wafamasi ngasi Kaksing Block Congress Committee na sindra Kaksing Sumak Lekai General Hall ra pangthokiba Manipur Pradesh Congress Committee gi nauna President oireklaba Manipur lenga ki MLA su oiriba and Loken Working President ke Mahesandra I Hemosandra amadi Dr amadi DK Korongthangbu taramna okpagi thoromduda mahang phongdokibani ngasi gi thorom aduda Manipur Pradesh Congress Party ki Working President ani I Hemosandra amadi K Mahesandra MPCC ki General Secretary L Tilotama District Congress Committee Kaksing ki President E Manglen Block Congress Committee Kaksing ki President K Asis Ibohol loinana Kaksing AC ki Congress ki intending candidate Singh and COVID PCC member Y Nilasandra amadi K Asis Kennedy yauna sakna eba mioi kayana athoiba mithung singwaina sarugya ke From Aduga Mari Lenana and Lokena Makata Duna, State Asida Pali Valenga Asi Hokiva Sahi Mari Makai Asida, Miami Tabak Nitina Toba, Ngam Kidava Asina, Maram Erga, Makoi Kawa Yava, MLA Masing, Trama Fana Latre, Maramasina, BJP na State Asida, Oil Paradeva Tabaka, Toduna, Miambu,
अपंग सिरिबा सिगी सबचाबा परासी लाकदबा इलेक्शन असिदा मियामना तंबीनबा सेम सारसी मियामनसु इलेक्शन की मतमदा वोट पिरमदाई मतमदा वाखल मुन्ना खनबीदुना अफबा म्यूट थागलसी हाइकी अमरमदा कक्सिंग एसी असिगी इंटरनेटिंग कैंडिडेट एन कोविड वाई नीलचंद्र अमदी KSS कैनेडीना पार्टी की माइकेदगी टिकेट पिरक्पा मियोइदा पुन्ना सवटमिनसी हाइबो वाफम सिंगसु फोंदोकनाखे ngasi throm adugi manungsana kaksing esidagi hana atopa party singda leiramba mioi nifu gani thoi nauna congress party da yarakpada congress ki lengan phi yanduna tarana okay अमरमदसु बीजेपी ना लेंगा पाइरे हाइबगी मताबना कांग्रेस पार्टी का मिखल थेंगनबदा अकीबा लेबदगी कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन कैंपेन की थबक थोरम कयादा अयत अपन पीदुना थुगाइनबा होनबा कया यावरिबा से खुदक लेपियु करिगुंबा लेंगा असिना नुपा थोकलबदी इलेक्शन असे यामना फ्री एंड फेयर ओइबा मोंगदा थेंगनदुना मियामना लाइबक लेफनसी हाइना कांग्रेस की एमएलए के रंजितना लेंगा असिदा चैलेंज तौखरे वाफम सिंगसी कांग्रेस पार्टी की इलेक्शन कैंपेन कमिटी वांगु सिंदुना वांगु लाइफम ओंग लेकै कम्युनिटी हॉल पांगथोकबा नोंमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमदा रंजिना हाइखिबनी थ्रम अदुदा रंजिना मखा ताना फोंदोखिबदा स्टेट असिदा हौजिक पालिबा लेंगा असि हौकिबा सही मरी मखाइरोम असिदा स्टेट असिदा मसेक थोकबा थबक अमत तौबा ngамखिदबा अमदी लेंगापदा नफु साफु तौखिबा असिगी महै ओइना लाकद्रब इलेक्शन असिदा बीजेपी असि चावना माइथिबा नंगलगनी हाइबगी अकीबा लेरे अकीबा सिना मरम ओरगा मणिपुरी कंसल्टेंसी अयामदा बीजेपी की इंटेंडिंग कैंडिडेट सिंगना नफु साफुदा इलेक्शन तौरुबदगी कंसिस्टेंसी अयामदा नोंग कांगदना खन सैनबगी वाथोक थोकले मसिगी मनुसना ngasi थोरम पांथोकलिबा वांगुगी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस असि फावबा बीजेपी की इंटेंडिंग कैंडिडेट सिंगना अयत अपन पीनबा होनरी असुमना बीजेपी ना लेंगा असि पाई हाइदुना पावर लाना श्रीनदुना मियामना मखोइगी मथक्ता करिसु हाइबा ngamloi हाइबा मताबम तौनिंग बदा तौरिबा सि लाकद्रब इलेक्शन असिदा मियामना सबचावा परामा तंबीबा मतम ओइरे लोइनना लेंगा असिनसु नफु साफु तौदुना लेंगा कनि हाइबगी वखलोन असि थादोक्तुना डेमोक्रेसी की वांथोक खंगना इलेक्शन असि थेंगनसि मरम असिना सुगनु कंसल्टेंसी की ओइनसु लाकद्रब इलेक्शन असिदा मिरे ओइनबा थौरांग तौरिबा इंटेंडिंग कैंडिडेट खुदिंगमकना इलेक्शन असिबु यामना फ्री एंड फेयर ओइबा मोंगदा पांथोक्तुना मणिपुरी कंस्टिट्यूएंसी हुंफुगी मनुंगदा ख्वाइदगी शांति ओइना इलेक्शन पांथोकबा कंस्टिट्यूएंसी अमा ओहन्नबा होनमिनसि हाइना मांगना मखाताना फोंदोकि All Manipur Working Journalists Union MJOगी लिसिंगनिगा सुमना कुनमाथोय दगिना लिसिंगनिगा सुमना कुनहमदोयगी नौन थौपुगदबसिंग लाउथोखरे नौन खलबा MJOगी प्रेसिडेंट वाखेमजा सैमजाइना प्रसाइड तौदुना फमखिबा बिफमदुना वाइस प्रेसिडेंट ओइना सांगाई एक्सप्रेस की अथोपम जितेन जनरल सेक्रेटरी ओइना ISTB की KH नावबा जॉइंट सेक्रेटरी ओइना तंगलापावगी ए बिरजित ट्रेजरर ओइना अखोगी पंथुंगी लेमुपोकपम संजित कुमार प्रेस क्लब सेक्रेटरी ओइना लिकलम की LC प्रीतम पब्लिसिटी सेक्रेटरी ओइना मॉर्निंग बेल्स की प्रियो अचोम सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ओइना पीपल्स क्रॉनिकल की लॉन्गजम एलिस रोनाबु खनख्रे अतोप पार्टी ना पंहाई हायरबसु बीजेपी की लेंगा की थबक लोइसिनदुना मियामदा खुसिनबा लेंगा मी हाइना पावर मिनिस्टर TS बिश्वजिना फोंदोखरे वाफम सिंगसी इरम सिफाइदा पांथोकपा वांगोय अमदी याइपोकी 33/11 kV की सबस्टेशन अनि संगाबगी थोरमदा मिनिस्टर ना फोंदोखिबनी थोरम अदुदा एग्रीकल्चर मिनिस्टर ओइबा वांगोय केंद्र की MLA सु ओइबा ओलुखोय MP MSPDCL की मैनेजिंग डायरेक्टर याउना MSPDCL की ऑफिशियल सिंगसु सरुयाखे मिनिस्टर बिश्वजिना मखातारुना स्टेट असि साहत लंबीदा बीजेपी लेंगाकना अनोब मायोन अमा पुरकप ngamle
हाना अटोप सब स्टेशन कयादगी मई लौदुना थारंबादु हजिक्ति वांगोय अमदि यारपोर्ट के सब स्टेशन असिना अनकपगी मियोइसिंगदा मई फंगनबा ngamlagani मई बुनिंगथिना फंगलबदि थबक खुदिंगमक पांगथोकपदा लाइगनी इंडस्ट्री मक तौरबसु खुदोंग सहनगदौरिबनी लेगाक असिना तौरिबा थबकसिंग मियामना हेना खंगनबा गाक्तनी बीजेपी ना पानबा स्टेटता चाहतबा मफम पुथोकपा ngamloi हाइदोकिबा वा निंगथिना ngakpa पार्टी अमनि हाइकी India Act is Policy and Manipur Highway Hiram Asigi Matangda one day public discussion gi thoram ama our people future highway team Asigi Makada Moregi Ima Kongdong Lalembi Alawungda Pangthokre all Manipur Students Union Technopol District Committee na Sindura Pangthokiba thoram aduda Technopol District ki Deputy Commissioner L Bikram Technopol District Police SP TS Bikramjit Land Custom Moregi Superintendent SK Gangte ICP Moregi Manager in charge Siva Manipuri University ki Professor Department of Economics Dr. C.S. Priyoranjan Indira Gandhi National Tribal University ki Political Science ki Assistant Professor Dr. Homen Thangjam AMSU Technopol District Committee ki Founder Member Thoiba AMSU Headquarters Secretary General Bikramjit Thonglamna Maruiba Miyosingwada Charukya Rang itu suba Manipur Legislative Assembly election nak silapga mari linana Mikhal Matamda Mirep Singna Yelakpa se Lauraga Apama Mirep the vote piva haibasi voter singi asumba khongthangni haiba hiramda Youth Collective Manipur YCM na sinduna state level open debate competition among ase Kaksing district ki manungsana leiba Singtam community hall sungna pangthokre Social scientist Dr. Dhanbir Laisram na speaker oiduna pangthokiba ngasi gi debate competition aduda Treasure bench ta mioi taruk na aduga opposition bench ta mioi drama thoina saruk yaduna akan bomong da waham kaya bukhatna duna khanane na wanga na ke ngasi debate competition aduga mari lainana Youth Collective Manipur gi media coordinator KS Sinthana phongdrokpada thoromasi state asida pangdokkaderba election sing asida miyamna asengba asumba miut khanba ngamnabida YMC na Akhanaba activity when a Sindura ngasi debate competition nasi pangthokpani maruoina debate asida saruk yariban ha singna makhoi de leiba tongan ba wakalun kaya asi miyamda khangandura election gi matamda candidate singna miyambu leiba yonba yaba posak ama oina uriba si semrok hanba asini asigumba miyambu wakal tahanbagi thorom asi makha tarasu state asigi tongan ba mafam singda tongan ba makalda pathokki gani haike Indiana British ki maputagi maning tamlakhiba sahi humdraga maga mapung pharakpagi palan thorom azadi ka amrit mahotsav ki saruk ama oina hokhiba October gi tang amadagi horaga tha amasungna Thawal district ta sathrakpa Clean India campaign ngasi losinkhre district administration Thawal gi lamjing makhada Thawal municipal council NYK Thawal sinduna district asigi tongan ba gram panchayat Red Cross Society Lions Club NSS unit singa kusamdaraga pangthokiba Clean India campaign adu loisinbagi Thawal khunok da leiba council asigi solid waste management plan site ta pangthokpa thorom aduda deputy commissioner Thawal Anthem Subhas Maut ki joint director Muhammad Yasir Ahmed Khan Manipur Sarkar ki environment and climate change joint director Torangbam Brasik Kumar na thorom ki athoiba mithung thorom mapu amasung akhanaba mithung ana saruk yake ngasi gi thromadu da Thawal municipal council sinduna thama sumna sathrakpa Clean India campaign gi manungda khwaidagi plastic khongotpa ngamba self help group ki manasu yantoki matang sei gi angan basrokta pangrukadriba Manipur Legislative Assembly election naksilapagol wenana 40 Jiribam Assembly constituency asigi intending candidate oiba Manipur Food Industry Corporation Limited ki vice chairman su Natana BJP Manipur Pradesh ki protocol committee chairman su oiba K Sir Kumar Singhana yumthong sangduna vote ki campaign pangthokre maruoina Islamabad Lamkhai Bazar amasung Gulhartol Bazar da campaign pangthokki ngasi thang AC gi manung chana leiba ngoirang khuno polling AC gi yamnaba praja singna lakadrba Manipur Legislative Assembly asida hoji thang AC gi MLA su oiriba Tongbram Robindro Singha chairman PDA sogodagani haina moirang khuno makha gi
ground moirang khunong election management committee na pangthokpa nomugi oiba khana nainaba amada phungdokre from aduda chief guest oina thoksom amu maitei guest of honor moirang them Thomas Singh amadi president Laisram Yamsung na saruk yakhi Wakhem Kendra da BJP mapangal kangkhat hanabagi pandamda BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Professor Dr. Nimaichan Luang na Haudokiba Thambal campaign ki sarak amoina ngasi BJP Wakhem mandal sinduna Hauka mamang lekai da angthokre Asem Syam Kumar gi yumda pangthokiba Thambal campaign ki thorom aduda lakadriba traithoi suba Manipur Bidhan Sabha Mikhalda Wakhem Kendra BJP ki merep oigani haina thorang toriba former minister Professor Dr. Nimaichan Luang BJP Wakhem mandal ki president L Sunil Kumar amadi lekai gi masak naiba ahal singna president member sing oina saruk yakhe throm adugi manungsana hauka mamang lekai gi ahal singda ningtham gi khudor oina blanket amam supi ki loinana sathong gas leitaba imung amadasu lemna sathong gas pe ki cycle activist Rohan Filemna September 3 ki chatrakpa free and fair election campaign ki suruk amoina ngasi thangaiban kendra da awareness rally ama pangthokre lakhodriba Manipur legislative assembly election asida niyom sumna mikhal pangthoknabagi nama kendra da chatrakpa awareness campaign ki suruk amoina ngasi su thangaiban kendra gi mirep oigedoriba Waikhom Jotin bu sabatladuna free and fair election ama kendra asida oinanabagi pandamda awareness rally asi pangthokpani haina Rohan Filemna Fongdorplay Mang Hai campaign Asi Namak Sogat Pirapa Asi Laibak Haba Amani Haina Lawi Loinana campaign Asina Kanagumba Party Amagi Mayokta Satavanate Kanagumba Singna campaign Asi Sogat Piduna Aki Kang Laitaba Niom Sumba Mikalama Oinaba Sogat Piu Haina Punuki Jamuda National Conference Ki Hana Legislature Oiramba ani yauna miyamna sakhang raba political worker kaya ngasi BJP da yaukre Union Territory Jammu and Kashmir da BJP na mathang government semlaba yai haibagi thajaba JNK gi unit president Ravinder Raina na thajaba thamki BJP National Secretary and Jammu and Kashmir in charge Tarun Sukamusung Raina na party da sangpasingu taram okay Ravinder Raina asai Union Minister Jitendra Singh gi manau ni pani tongan pa kalu ki kokset setba mioi kya yauna BJP da sangat kraba mioi sing adu taramna oneduna Tarun Chokna aiki bada National Conference Congress natraga PDP dagi BJP da sanglak khosingbu thamoi sengna taramna okli makhoibu matik sawa ikai khunu utli assembly mikhal gi matungda BJP na government semlagani hanagi legislature Rainan High Kibda, Aikoina, JNK Mapangal Kalhaningi, Prime Minister Gilising Makada, India ki Sakut Kongtang, Sharuk Amoina, Aiko Yawa Pami, Anti-National Oiva Tarupada, Aiko Kangu Libangamde, Cricket match Samada, India, Pakistana, Toikibagi Harau Noiva, Pongdoktuna, celebrate Tokiba, Kashmir Mahiroi, Kara Pakibagi Todok Lake Ramani, Madu International Oivagi Todongi Haiki. Uttarakhand ki Dehradun da lambi extend amada yamdru mi trahum sire haina Dehradun district magistrate Dr. R. Rajesh Kumar Haikre mi kanbagi thabuk lokali haina su phongdoke thodokadu Dehradun district ki Sakrata Tehsil gi Bulhat Baila road ta thokibani gari adu komo tasin ki mioi anidi kanbangam le hairi Uttarakhand se minister na Thodok aduda laikhidru sinukta awa phongdok loinana laikhidru singi imungda lupa lakh ani compensation pigani haina dauthokre asok sing aduna lupa lising yankai pigani haina su phongdokke hojik aroibada maroi pa ahun pijari Sardar Vallabhbhai Patel ki sahi sam ni kutaruk suba mapok manu tuni singuna National Unity Day thoram pakokre sumangila idei pa ki damangasi premier show ukre Mathang Chai the Patukadaba election Sida, BJP Oina Kagaba, Evan Trato Kaki, Maming Yam Latukio Haina, MPCC President and Lokena Odo Play. Lonena India Act is policy of Sung Manipur Highway Ramda, long ago public discussion about Patok. A Sigidi, Miss Padam Sanduk Saba Matang, Suluji, Yam, Kona,